Mua nanu me mamu warning say sa akra na ye fe no Commander Akwala na ohima no ena oye dwumadie ni ma no a wono na anwea no on na cheche no a se ya chi na tuma 2 weeks judge na tum no empanyufo bi yo madwen so mu kobrabo judge first one wanje enra chi ene enra musa ko judge no ho judge no nimio judge no tie judge no nimme enti yewra judge de enra course no me na me wo hobi me hu ye say yon wanwa yewra judge say yon wanwa o ka se onje omudi sika kase esa ba ye se je ne jai Commander Akwala no wanje judge Nhyira minim se sika no mu odu na no me ka kire enra omu try so omudi sika you say empanyufo I am shocked empanyufo a omu ta sa Commander Akwala na chi Akrokeri Galamsey ne nnyoma ne nsu a ase wo Akrokeri no judge no de omu 2 weeks no omu ya sade be ya omeyi no omu di sika kese e na ekọ bribe judge no judge na anje ora judge onni me so me nimo but ye si ye ni sika na nkompeso mu sika mu odu papa enya ize wo ye nipa edurumre bi na se wa adwene ye wo se menji anama menji but you see there be umpe ho asem itinya because nka je ye pe anka me video ye nka na me wo ho yewra judge sika no a wo mu de ye se ye de ba be bribe se de be abejai Commander Akwara no anka wo de wonsa so mu ken ka me capture wo because many wo ho ya set cameras wo be bia oboase court woni nyina ene wo fie ene kasa bia beka bia no yewra judge o ka say Ghana nti wonje sa bribe no emma obi ansisu mo mpanyifo no so a mo ye ma adwen se nka mo kọ bribe judge no se de be yi Commander Akwara no munyai enye sa Monday mebo obi adin obi a na oye na adwen se odisika ekwa bribe judge no ne eja Commander Akwara no mamun try because someone jai na mo sa try na mo disika ne sa kwa Monday mebo mu nyina mudi Ghana mo nso nchen Ghana fo nipa no say insuo no nipa na ono esa asase no nipa na Akrokeri yetimi de dua nneoma no maye ma adwen se mbese ne yemma mo sa kwan no enti me warning no Akrokeri hima de obeye bia Nhyira fam ye bete de mo pese mo ye bia na mo yi sa brantie no Nhyira fam ye bete se mo ye a ye besa de kese kra na yi case na konkran na ne on sori anopa na konkran aden oh yeah come on Nhyira 104.5 Emodi Afiyembra IGP so Kofi ohun ye nana kidi ampo adom me ho ye pa